Naona mvua inakuwa mingi jina tu. Mbiyamolo, Your Excellency. Abantu baitu nimbiyamole. Asama leta ngolo kumalak. Matara, omwe MC Okiamo Kamangwon. Your Excellency. Governor, we've deliberately chosen to be in your government. Asenge ntoyama gendera buna abono kwa talete battery will support you 100%. Abantu baitu ni Omweshimiwa. Abantu baitu nimbiyamole. Twabalete ire karata ne kiino bokerende biyamolo. Biyamolo che Samaria Tangoroku Anthony Onkundi Kerage ndo MCA we wodi ya Kisusu lero ibona cha asenyencho yokoreto yo minto ekerenta ne mwa moroka ari asemetandao na cha confirm muna mbande gosegare kerentane gosegaro monyene omwenyeji oichuni mbia mono Your Excellency asenga sengia abana tigabagende skuru basome erinde na baro babe abarayi bamambi asante buyamore mwezi kena ikiraiga welcome mbande ya minto bogome klani ekemo inuna abandaba ngaini abandaba ya mwadwatomo muromo kwa maete kwa koregas ukengoro kupita moindi korukeombu wote koseboe mbuyamono. Your Excellency and all protocol observed. Abantu baichu ni bwana asifiwe. Mwanje tomo kabalo ito. Mwanje tomo amusho ito. Iga njeko Kristo wakati usaga setonya masivi abana ibonsi basikwe mbuyamono. Yes. Wale MCA Beatrice kuja. Na youth nchiko chukua na ngenda kama.